gledam večeras ovo kolo koje ste poveli, a poveli su ga naši lijepi Bolić i naša doktorica Celvedina. Pa je se to kolo za manje od par minuta razvilo u jedno ogromno kolo koje je zauzelo kompletan ovaj ovdje poligon. I to je zaista lijepo vidjeti. I šta je poruka i poenta? Nema kola dok ga SDA ne povede. Zapamtite to. Sigurno. I onda gledajući, uživajući u tom kolu, malo sam čak izviždo iz mraka, ono da bodrim. U jednom trenutku je se to kolo prekinulo. I onda mi se to nije svidjelo. Znate zašto? Što je jedno tako lijepo, jako, čvrsto kolo isprekidano, usitnjeno. I odmah je izgubilo i snagu i ljepotu. Upravo je to ono što nam danas dušmani Bosne i Hercegovine, dušmani Bošnjaka žele da učine. Ja vas molim, nemojte im dozvoliti da prekinu naše kolo. Do konačne pobjede, hvala vam puno.